PE Parlok Rajor Kiba Snyotanat Ban Pekia Kiniki Notice Kwai Bat Kiba Chulik Shimentaru Hakiniki Fishing Competition Tenga try iwi pe iwi na pilaju up kamilanti ba lanokin mi biang kinotis kiba kam ibang bat kiba kam hit ki price temtangan wara shapi yakane kawai kanotis kwai kabahit hapo kanshi diwa lau karyang te kan banganang pule ya kine kanotis bat kinang ya peju yakane ka jingthe dokha nomor ka jingthe dokha ru lathe adu arton haka khanyo tarik jong ubanai ba pras nam arhajar arpon riu te yawan shaka jingya kop kwai dokha balapanya daiba pi ding do di thongni w marngar kanjai thongni rangkan bat parlok kapung jong ikong di dis mora marwen mau langren kanchi diwa lau karyang Eastern West Kasihil District Lentina Shillong Shanong Stone kador tiket kadai arhajar tingka siruyang uwe kwai ban katarik kadai santarik jong ubanai bakandai snem arhajar arpon riu kapor ban kwai kadai kandai siteng am bat kapor ban penwai kadai arsiteng pm kapras kabaningkong kadai sipolak kabaar kadai saulak kabalai kadai arlak ban ki constellation kilong kumne ka constellation a ban b te ka constellation a nadu kabaningkong ter hadu kabalai pho nyo te hilap ai mar silak uwe te nakot ngawer ya phi uwe pe uwe ki parlok ki ba kwa banya simenta hakane ka fishing competition namar kuma philayo I ba kini kilak tang kini haka constellation a ki badon silak ro ki don hadu lai pho nyolak te ye kite ki price ki baningkong bat ka baar ka balai te kite pinsapech hakate ka notice bangat sabu apo screen te ka constellation b ki don shipotli te iwe hadu kaba shipo kadai shipo hajar te ki dot kharu ladep the hadu arton haka khatnyo tarik jong ubanai bapra snem arajar phon riu ha kapor mustep andon kinong diwi diknyang hakate kasni ban kirur komban panyaj ya ka fishing competition kilong hi kumju ladaki parlok rawan ki penkheng ya kapor sedang khwai nakaliang kinong panyaj kin nom te nakaliang kinong panyaj ru kila mana ting ba lada ki parlok rawan ki penkheng ya kapor pan khwai namar bunsin haki neki fishing competition kapor kampadai kila khwai no te ladaki penkheng ya kata nakaliang kinong panyaj ru kinshim ya kata karai ba ya kabai tiket ken penpai no marsiteng bat naka arhajar kin penpai no tangsi hajar tingka te kapor banbu jaka kin aidau temporary striker hakapor si ba khatwei siteng hakasau tarik jong banai ban riu snem arajar arpon riu hakasau tarik jong banai bakhandai snem arajar arpon riu on aipor tangsi kenta ban weng no ya une temporary striker te gajing tip ka ba company phila ban phone hakinigi number harum ban hakane ka notice ban hakate kasan tarik jong ubanai bakhandai snem arajar arpon riu an pan khwai ya baro santali kipung an omsha
ia ki banabar ban wandi jingdi hakate kasngi te ngatrai iwe pe iwe pilatip lupa ba omjusha akino-kinogi fishing competition lana hakijing yakop kwai bapiwandi yakino-kinogi jingdi hakite kijaka te kane kadai kajing kerpat na kaliang ki nong penyaj te hakate kasngi santarik jong ubenai bakandai senam arhajar pun riu te kanomdon kalekidro hakate kajaka ban penyakop kwai ndrei kandon kalakidro kabahit ban pinsapej dru ha kane kanotis ba ngan sabu kandon kalakidro kabahit omdei hakate kajaka ndrei kadei hapok molangkar te kabadon kate ka view point bat ngan sachnai ru ia kawei ka video kabangan sapen ia phi ba hangno kajaka bakin penyelekai ya kalakidro hakate kasni hakaju kasni ndala wai kajing kwai teng kerpat ya phi iwe pe iwe sngawhawan ya sim bentalang ya kate kalakidro nomar kin penlong ha kasnong molangkar hangne hapom pranai kadai harut surok nanong ston sa silong hapo west kasihil te ngan sachna ya ka video ban pinsa ya pe ha kata ka video kaba internet ki pras jong kate kalakidro ru kidon ki bakwa bansim da pisan lane kidon ki bakwa bansim da kali ru kidon te ngayo I kawei kathar bat kapisa lada sim piap sim da kapisa arpolak te tangkum ta kublai sibun kublai syajarmu men saya kendu pat haki wei pat ki video